Snovi su tkanina koju vezamo svake noći. Ipak, što su oni i od kuda dolaze? Sva neodgovorena pitanja vezana uz svijest vrijede i za snove. Nekih smatraju nekom vrstom preslagivanja sobe našeg uma, drugi putom kojim nam se obraća podsvijest, a treći mjestom gdje se susreće ono u nama i ono izvan nas. Najčešće nad njima nemamo nikakvu moć. Tko bi svojevoljno izabrao noćne more? No istina je da na snovima imamo moć i tu tek počinje prava zabava. Takve snove u kojima je čovjek svjestan da sanja nazivamo lucidni snovi. Omogućavaju čovjeku da napravi apsolutno sve što poželi, jer on postaje gospodar svojih snova. Sve što mu je potrebno je da se probudi u snu i shvati da sanja. Tada postaje poput čarobnjaka sposobnog ispuniti sve svoje želje. Lucidni snovi još su prije nekoliko desetljeća privukli pažnju znanstvenih istraživača koji su im ušli u trag na domišljate načine. Danas čak postoji načini kako opet naučiti biti budan u snu. Pravo je pitanje čemu sve to? Zabavno svakako jest, no pravi je odgovor, kažu neki, sloboda. Lucidni snovi, sloboda, to su riječi koje se sve češće nalaze na rubu znanosti. Dobro večer. Gordan Topić upoznat će nas sa školom lucidnog sanjanja koju provodi NIA ili Natur individuacijska asocijacija. Jesam li dobro izgovorio komplicirane riječi? Moramo početi od početka, takav je red. Što su to uopće lucidni snovi? Kako ih definiramo? Kako biste ih opisali onom koji ih nikad nije doživio? Lucidni snovi po meni to su snovi, odnosno to je razina svijesti koja je potrebna nekom sanjaču da bude svjestan u svojim snovima da sanja. Ili, pojednostavljeno rečeno, da su to snovi koji smo svjesni u trenutku sanjanja. To znači da se zapravo moramo probuditi u snu i biti svjesni da sanjamo. Tako je. Kada ste imali prva takva iskustva? Kada vam se to počelo događati? Kakvi su uopće bili efekti? Odnosno, je li vas to uplašilo? Da li vas je razveselilo? Zabavilo? Pa prvog sna mi se teško sjetiti. Vjerojatno je to bilo negdje, lucidnog naravno, to je bilo negdje u 6. ili 7. godini kad sam se kao klinac budio za vrtić i onda sam bio pred buđenje, sam shvatio da sanjam i počeo sam se igrati u tom snu i nakon određenog broja godina sjetio sam se toga sna jer sam naišao na slične podatke, sličnu literaturu koji su to obrađivali i rekli su da se to može vježbati. I onda sam kao mladi srednjoškolac objeručke se uhvatio tog znanja i nastojao sam postići lucidne snove. I na moje iznenađenje vrlo brzo su se pojavili već nakon mjesec, 2, 3. I ne samo to, proširio sam totalno svoje noćno sanjanje, znači kao da sam dobio još jedan život. I to je u srednjoj školi i tokom fakulteta bio jedan od mojih skrivenih hobija. Noćnih izlazaka. Noćnih izlazaka, da. Zatim slijedile su nekakve pauze, ovisno o tome koliko sam bio spreman se baviti tim ili ne. Međutim, sad u zadnjih reći ću 10-ak godina, kad sam se počeo smirivati, onda sam uložio malo više energije u to i došao sam do jednog određenog nivoa, odnosno razine, kad sam shvatio da ne mogu dalje ako to ne podijelim sa sebi sličnima, i onda sam krenuo sa školama i sa svim tim. U kojoj mjeri je pojava lucidnog sanjanja raširena među ljudima? Pretpostavljam da mnogi kojima se to događa možda ni ne dijele svoje iskustvo, međutim s obzirom da se družite s ljudima kojima se to događa, možda imate takvih spoznaja, je li to iznimna situacija, je li to nešto češće nego što mislimo? Događa li se to ljudima? Pa u biti cijeli život od tada, od kad sam imao prvi lucidni san i kasnije, ja sam nastojao doći u kontakt sa ljudima koji su imali slična iskustva. Međutim, svi su znali pričati o tome, malo je imalo ljudi koji su se baš bavili s tim. I uvijek sam bio sam i to sam držao onda kao svoj nekakav hobi.
nisam izlazio previše u javnosti, jer to može ispast kao neko hvalisanje i tako. Međutim, prva osoba prava je bila moja žena koja se s tim bavila i tako da smo krenuli zajedno se baviti s tim. I nakon toga sam uspio doći do nekih ljudi koji se bave bliskim područjima, jel? O kojima ćemo vjerojatno kasnije reći. Međutim, to je... ljudima se dešavaju lucidni snovi, ali vrlo rijetko se neko organizirano bavi s tim, odnosno ulaže svakodnevnu energiju u to, jel? I svoje vrijeme. Dosta na tome je radio, na primjer, Carlos Castaneda i neki pisci ostali, pa na taj način su zaintrigirali ljude da se s tim bave. Međutim, to je područje u kojemu interes treba biti konstantan. Spomenuli ste Castanedu. Postoje li i neki drugi, nazovimo ih, pioniri istraživanja lucidnih snova, neki ljudi ili možda neki znanstvenici koji su tijekom povijesti ili nedavne prošlosti prepoznali taj fenomen, možda ga nekako pokušali objasniti, dokazati? Ko se time i kada bavio, kada je uopće nastao izraz lucidno sanjanje? Da, naravno da postoje. Castaneda je samo najprodavaniji autor koji je nešto slično opisivao, međutim Aboriđani su vam najbolji sanjači danas poznati. Nakon njih rekoh bi da su to Senoi, pleme sa Malezije. A u zapadnu kulturu lucidno sanjanje je došlo prvi put na vidjelo danskim piscem Van Eden, Friedrich Van Eden. On je prvi uveo termin lucidno sanjanje i on je 350 svojih lucidnih snova izložio engleskom vijeću i pričao o toj pojavi. Nakon toga su uslijedili i drugi i to se sve tako kotrljalo negdje do 60-ih, 70-ih godina, kad lagano na zapadu ta tema dolazi vjerojatno kroz New Age do nekakvog, ajde reći ćemo, uspona, dok nije LaBerge od svega toga napravio institut za lucidno sanjanje i danas je to, možemo reći, nauka i tome se pristupa na jedan naučni način, tako da ne ispadne da je to sanjarenje neko ili gubljenje vremena. Na koji način se institut za lucidno sanjanje bavi snovima? Pokušavali napraviti nekakve eksperimente, ući im u trag? Na koji način uopće pokušava dokazati da ljudi zaista mogu biti budni i svjesni da sanjaju u snu? LaBerge je radio par pokusa vezano uz pokrete očiju, jer oni su se bili dogovorili da kad se sanjač nađe u lucidnim snovima, cijelo vrijeme ga je kamera s prednje strane snimala i da napravi određene kretnje očima, da do znanja onima koji van ispituju da je u lucidnim snovima. I onda su mnoge stvari, došli su do nekih otkrića, na primjer da san jednako traje koliko i u realnom vremenu. U realnom vremenu ili relativno realno vrijeme. A s druge strane, cijeli niz pokusa je bio, ali uglavnom dokazali su da je lucidno sanjanje stvarno. Prije 30 godina mnogi nisu vjerovali u to. I dan danas znanstvena zajednica gleda na to kao na jednu vrstu šarlatanstva. Dobro, tradicija lucidnog sanjanja kao i svih drugih vrsta obraćanja pažnje na snove zapravo je stara koliko je čovječanstvo. I naravno dio je velikog nerješenog misterija svijesti. Đulijano Marinković. Lucidni snovi, ako grubo prevedemo, to je svjesno sanjanje u kojem sanjač počinje kontrolirati same snove. Radi se jasno tehnici koja nije nešto novo, ona se pojavljuje u tibetanskom budizmu, kod jogija. Jasno govorimo sve o tantričkoj tradiciji koja je nešto kasnije nastala. Jung je svakako radio tu podjelu snova
i u svakom slučaju spominjuje, ne baš pod tim pojmom lucidni snovi, ali spominjuje, možemo tako reći, jedno svjesno sanjanje u kojem zapravo sanjač se primjerice kod neke, recimo, more pokušava sjetiti, odnosno osvijestiti tu situaciju i na neki način pobijediti taj aspekt. Uvid u budućnost karika je koja povezuje dnevnu realnost i noćna putovanja s druge strane svijesti. Razina sanjanja koja nadilazi lucidne snove dio je finog mehanizma koji isprepleće kvantni svemir. Jung je dakako govorio da treba tu razlikovati jasno i lucidne snove od proročkih snova, koje on zapravo rekao da su više dolaze iz tog jednog kolektivnog nesvjesnog i zapravo možemo reći da su to puno rjeđi snovi. Mislim da kroz povijest imamo dosta takvih primjera, što kroz Bibliju, jasno to govorimo, kad govorimo o proročkim snovima, ono se spominje i u Bibliji, znači kao božansko nadahnutim snovima. Jung, ja mislim, nije više o tome govorio jer da se ne bi možda suprotstavio već i samim time što je priznavao proročanske snove koje zapravo psihoanaliza neće priznati, a da ne govorimo o nekakvo lucidno sanjanje koje on govori zapravo da rješavamo jedan određeni problem je, mislim, nešto što je, možemo tako reći, za naš znanstveni aspekt nepriznato, dok u ovom slučaju, kažem, kod nas u tim nekakvim novim teorijama i novim školama to počelo biti prihvaćeno, dok, kažem, u tim starijim tradicijama, pa bilo i sufijskoj tradiciji, je to nešto što je jedan sasvim normalno. Možda je dobro još za spomenuti to da su Indijci, pa možemo reći cijeli istik, puno više bili opčinjeni tim nesvjesnim i ulaženje u taj prostor, jer nije to samo, ne radi se samo o lucidnim snovima, radi se da je to jedan puno veći prodor bio nesvjesno, da ne govorimo o različitim kontrolama naše fiziologije, poput disanja, poput rada srca. Mislim da je kroz ovih 50 godina jako puno istraživanja na tom aspektu napravljeno, ali možemo reći da su oni puno dublje i puno ozbiljnije ulazili u to područje nesvjesnog. Jasno, oni su bili više ti praktični tipovi koji se nisu baš puno opozirali na teorije i čekali jasno znanstvene istraživanja. Veza između iracionalnog i racionalnog put je prema skrivenim simbolima kolektivne stvarnosti. Takva perspektiva okolnog svijeta ključan je postulat drevnih tradicija. Ako zapravo krenemo od tantričke hinduističke tradicije, pa u ovom slučaju i kolektivnog nesvjesnog, oni zapravo govore da postoji ta jedna, možemo tako reći, stvarnost. Budisti je zovu Bhavanga Sota, Indijci zovu Alaya Vijnana. Oni smatraju da je to isto jedna te ista stvarnost, pa čak govorimo ovdje o Jungu. Znači da fizička stvarnost nije jedina stvarnost i da je zapravo stanje sanjanja isto jedan vid stvarnosti, kojeg zapravo mi u našem fragmentalnom shvaćanju ne možemo shvatiti da je to jedan vid stvarnosti. Jasno da nekakva i novija istraživanja isto nam o tome govore vezano za kvantnu fiziku. U razgovoru koje prethodi ovoj emisiji pre nekoliko dana spomenuli ste da lucidni snovi zapravo, da treba imati težnju prema tome da lucidni snovi postaju kontrolirani snovi. Što to točno znači i zbog čega? Da, kontrolirani snovi, to je jedan pojam koja je uvela ruska škola sanjanja, koja je trenutno sad jedna vrst subkulture u Rusiji, nedovoljno poznata na zapadu. A radi se da sami lucidni snovi opisuju svijest u snovima. Međutim, kontroliranje snova i prolazak kroz te snove, to je već druga priča. Čisto da opišem prostor sanjanja, jer danas se sve više i više proučava prostor sanjanja, odnosno ta stanja svijesti, a manje samo lucidno sanjanje i tehnike kako do njih doći. I tu su Rusi napravili jedan veliki korak, ako im je za vjerovat na ono što pišu. Jel? Radi se o tome da su snovi su biti percepcijske sfere, kao mjehuri. I mi se u svakom snu nalazimo kao u nekom mjehuru. Elementi tog snova mogu biti ili arhetipski elementi ili naši lokalni simboli, kako ih ja volim zvati. I postoje određeni simboli koji, ako usmjerimo pažnju na njih, transferiraju nas na neku drugu sferu. Uzmemo primjer. Imao sam san u kojem gledam, u kojem se nalazim na gradskom trgu
i tamo je određena fontana koja nije naravno ista kao u realnosti i na njoj se nalazi jedan mali komarac koji kad sam ja ugledao, mijenja mi se sfera i odlazim u nekakvu močvaru u južne dijelove. Jel? To je po prilici usporedba kao i u ovom stvarnom svijetu. Izlaska iz prostorija raznih. Pa da, u studiju, vani smo... Mi isto to radimo u svom životu, samo mi toga nismo svjesni. Naprimjer, mi smo sad u studiju, mi smo u jednoj sferi, jel? Kamere su oko nas, inventar studija. Međutim, čim izađemo kroz ova vrata, naša percepcija će se prilagoditi jednoj drugoj sferi. Tako isto u snovima, samo što je to puno fleksibilnije. Sad naučiti kontrolirati tako snove da se može kretati po snovima, odnosno kontrolirati san na taj način da su snovi kako bi rekao, što fiksniji. Jer šta nam se u snovima dešava? Isto kao kad zatvorimo oči i držimo ih neko duže vrijeme zatvoreno, počet će nam se pojavljivati slike. Međutim, primijetiti ćemo, pogotovo neuvježbavani umovi, da se te slike vrlo brzo izmjenjuju. Što bi rekli Indijci, mozak nam skače, nam skače kao pobješnjeli majmun. Jel? Tako i u snovima. Snovi netreniranog sanjača, oni su ispresjeckani. I kad vi pitate takvog čovjeka šta si sanjao, on jednostavno ne može objasniti. Dovesti mir u takav san, sistematizirati te snove, drugim riječima napraviti mapu snova, što je centralni dio ruske škole, izrada mapa sanjanja. Ta mapa sanjanja je u biti, poslije se pokazala da je to jedna vrsta arhetipske mape. Jer koji god radio mape sanjanja, vidjeli su da se na određenim mjestima mape pojavljuju nekakvi arhetipski elementi. To znači isti simboli i prizori kod raznih ljudi? Ne bi rekao toliko prizori koliko obrazci. Jer snovi su specifični po tome da oni svom autoru prikazuju, uzimaju njegove vlastite simbole ili globalne simbole nekakve i od njih rade scenu. Znači, kao da smo mi sad ovdje u studiju i ja sad ovu kuglu ne bi vidio kao kuglu, nego možda kao nekakav lavor, jel? A ti bi je možda vidio ko šešir. Znači, to ovisi o našim vlastnim simbolima. Međutim, nekakav arhetipski simbol bi nam bio koliko toliko sličan. Znači, u toj ruskoj školi se zapravo spominju sfere, kao, ajmo sfere, reći, odvojeni mjehuri, prostori snova, koje se potom mapiraju na određeni način. U tom mapiranju zapravo se pojavljuju izrazi poput toga da je sanjanje nalik programiranju. Što su zapravo htjeli ti dotični Rusi uopće time reći? Kako su se povezali sanjanje i programiranje? Pa, oni tvrde da je sanjanje vrst programa i to vrst zaštićenog programa. Konceptualno gledajući, oni su potpuno u pravu. Jer mi smo konceptualna bića i mi smo uronjeni u koncepte. Mi koliko god pričali da smo slobodni, mi nismo slobodni jer se nalazimo u vlastitom ili implantiranom zatvoru, a taj zatvor su ideje. I oni su to isto rekli za snove. Snovi su jedna vrst kontrolnog programa. U snovima se puno lakše dolazi do obrazaca i do arhetipova i oni lakše upravljaju nama. I oni su odlučili hakirati te snove. I uzeli su hakersku terminologiju i iste stvari su probali primjenjivati u samim snovima. I to je izraslo u jedan vid filozofije, ali jedne primijenjene filozofije, kako ja volim reći, jer te stvari zaista šljakaju, kako se kaže. S druge strane, prvi put kad sam došao do tih Rusa, mislio sam da su to neki neozbiljni klinci i zatvorio sam internet, da bi nakon par mjeseci dobio ispravne prevode toga što sam čitao. I u trenu sam shvatio da sam do sličnih nekakvih stvari došao ja kad sam se jako bavio Jungom i tumačenjem snova, jer mi je to bila početna praksa. I onda sam, na primjer, sebi zapisao u bilježnicu da se snovi ponašaju poput koncepta objektno orijentiranog programiranja. Imamo nekakve klase kao arhetipove, pa oni stvaraju nekakve objekte kao
kao obrazce i tako dalje. Jel? I vidio sam tu neku paralelu i odmah sam se uhvatio posla i došao sam do jako dobrih nekakvih vlastitih uvida. To da je, na primjer, mapiranje snova za sad, po meni, najbolji način pamćenja snova i najbolji način organizacije unutrašnjeg prostora. Dobro, nakon mapiranja snova vratit ćemo se opet na lucidne snove, ali ne prije nego što se posvetimo nečemu što svaka znanost ima. To su pioniri. Sa pionirom istraživanja lucidnog sanjanja pozabavio se i Giuliano Marinković. Dr. Steven LaBarge utemeljio je 1988. Institut lucidnosti. Na sveučilištu Stanford svojim je proučavanjima privukao pozornost mnogih znanstvenika. Proteklih 20 godina radi na razvoju pomagala i tehnika koje potiču svjesno sanjanje. Fascinirala me mogućnost da ljudski može učiniti mnogo više od onoga što znamo iz svakidašnjice. Ja sam lucidne snove imao i u djetinjstvu. Mislio sam da su to samo živopisni snovi koji se doimaju stvarnima. No oni su više od toga. Dok ih sanjate, znate da to jesu snovi. Koliko god se stvarnim činilo, znate da vam se ništa loše ne može dogoditi. Lucidni snovi iznimka su među uobičajenim snovima. Dok sanjamo, možemo biti svjesni te činjenice. Takvo stanje omogućava postizanje veće slobode i fleksibilnosti. Mašta je jedino ograničenje u čarobnim putovanjima na krilima noći. To je divna stvar koju noću možete raditi svojim umom. Možete imati bilo kakvo iskustvo koje možete zamisliti. Činit će se potpuno stvarnim, a opet neće vam prijetiti nikakva opasnost. Kada ljudi doživljavaju ovo iskustvo, znaju da se to sve događa u njihovom umu. To je veoma uzbudljivo stanje. Osjećaji su uvijek pozitivni. Možemo reći da je to uzvišeno stanje u kojem znamo da naš um stvara našu stvarnost. To vam je potpuno jasno. Znate da ležite u krevetu i da spavate i da je svijet u kojem se nalazite leteći cirkus ili slično. Vjerujemo da postoji niz primjena lucidnih snova. To je vještina koja se može naučiti. Ljudi mogu razviti tu sposobnost. Primjene sežu od znanstvenog istraživanja stanja u kojem se sanja. To je ono što radimo na Stanfordu proteklih 20 godina. Proučavamo svijest, odnos između uma i tijela, prevladavanje noćnih mora i povećanje samopouzdanja. Svi smo čuli zato da su snovi izvor kreativnih inovacija. Ovo je prilika da tu funkciju iskoristimo svjesno i namjerno s ciljem da riješimo problem. Na kraju, tu je i mogućnost otvaranja uma prema transcendentnim iskustvima koja nadmašuju uobičajeno stanje budnosti. To je ostvarenje maštarija. Iskustva lucidnog sanjanja otvaraju mogućnost za istraživanje izvantjelesnih iskustava. Različita stanja svijesti upućuju na ustroj kompliciranih zakonitosti koje se ne mogu objasniti recikliranjem informacija koje je um odbacio. To je još jedno kontroverzno područje. Kao prvo, izvantjelesna iskustva i lucidni snovi usko su povezani. Ne bih rekao da su identični. Jedan od razloga je to što u prvom slučaju osoba kaže osjećam se kao da sanjam, a u drugome kaže osjećam se kao da ne sanjam. Razlika je u tumačenju. U jednom istraživanju utvrdili smo da izvantjelesna iskustva imaju srednju razinu podudaranja. Nije zajamčeno da je to što vidite jednako kao ono što biste vidjeli da stvarno odete u susjednu prostoriju. Kad postoje znatna i neobjašnjiva podudaranja, ali kad ih uopće nema, to je veoma zamršeno. Ljudi koji su doživjeli izvantjelesna iskustva često pomisle kako to ne može biti san. Sve se čini previše stvarnim. Moje stajalište je da svi mi sada doživljavamo jednu vrstu sna. Budna svijest je stanje u kojem na naša osjetila utječu okolna energija i fizički svijet. Tako se oblikuje određeni model stvarnosti. Dok sanjamo, nema mnogo osjetilnih senzacija, ali isti mozak stvara konstrukciju i pokušava otkriti što se događa. On stvara simulaciju stvarnosti. Snovi mogu biti polazno mjesto za proučavanje svih paranormalnih vrsta prenošenja informacija. Različite razine spoznaje u izmijenjenim stanjima svijesti međusobno se nadograđuju i razotkrivaju nelokalnu stvarnost. Paranormalna iskustva najvjerojatnije se iznose u snu. Zato je, na primjer, telepatija u snovima tako popularna. To je teško proučavati bez lucidnih snova, ali kod lucidnih sanjara to možete izravno proučavati.
Fizički svijet, koji ljudi često uzimaju kao teoretsku paradigmu onoga što je stvarno, samo je način na koji objašnjavamo određene pravilnosti i iskustva. Prije smo zastali kod dosta zamršene teme interpretacije snova kao sfera i mapiranja tih sfera. Kakve vezi su te sfere i mapiranje snova sa lucidnim sanjanjem? Da li su oni put do toga da netko stekne mogućnost lucidnog sanjanja ili su oni nešto čime se bave lucidni sanjači iz nekih samo njima znanih razloga? Put i nadogradnja su to. Jel? Može se krenuti da se ide izazivati prvo lucidne snove, pa da se iz lucidnih snova ide u kontrolu snova i to je najčešći put, ono što Zapad zna. Jel? Idemo korak po korak. Na koji način bih, recimo, prosječan laik poput mene pokušao, kada bi imao volje, naravno, i kad ne bio toliko ljen, na koji način bih mogao početi probati izazvati sebi neki lucidni san? Ključna riječ je interes. Ja bih rekao volja ili namjera. Kad smo to jednom prošli? Onda znači, dalje... kad smo to prošli, krećemo od tijela. Kao sa svim stvarima kreće se od zemlje, od tijela. Da bi došli do neba moramo krenuti od tijela. To znači čišćenje tijela. Šta se tu misli? Mnoge kemije koje danas unosimo u organizam onemogućuju pravilan ciklus sanjanja. Spavanja i sanjanja. Tu su kava, nikotin, tablete za spavanje, znači sve ono što nadražuje um ili ga sputava. Znači prvo bi se toga trebali riješiti. Među njima je i stres. Zatim bi trebali naučiti ići prije ponoći spavati u nekako normalno vrijeme da bi nam se stabilizirao ciklus spavanja. Tek onda možemo ići dalje. Ono s čim idemo dalje to su nizovi meditacija, možemo koristiti disanja, znači sve ono što opušta i što nas uvlači u našu unutrašnjost, znači s čim se mičemo iz svog mentalnog percipiranja, ali mi smo u biti ograničeni na mentalno percipiranje. Jel? Nakon toga cijeli nizovi tehnika s kojima se dolazi do samih snova. Jedna od tehnika je bilježenje snova svako jutro ili mapiranje snova. Opet jedna tehnika, da je tako nazovemo, je naučiti leći u krevet. Jer nije svejedno ako se ode u krevet i samo se baci ko vreća i zaspe, i nije svejedno kad se spremno uđe u san. Znači kad se opusti, kad se naprave nekakve pripremne radnje i tako dalje. Znači to su nekakve pripreme. I tu ljudi obično to zanemaruju i zato nemaju uspjeha puno u snovima. Ja sam to zanemarivao godinama dok nisam shvatio da u tom grmu leži zec. Jel? Nakon toga, kad mi počnemo sanjati ogromne količine snova, ja ih znam dnevno po 9 sfera, 10 sanja, da ih ne stignem ni zapisati, nego iskiciram na brzinu. Znači, dobijemo osjećaj da živimo kroz snove. Snovi postaju sve življi. Postoje određene metode kako se probuditi u snu. Jedna od najjednostavnijih je takozvani reality checking ili provjera realnosti, gdje se mi tokom dana pitamo da li sanjamo. Naprimjer, ja sad pitam da li je ovo san. Kako ćete provjeriti? Pa evo, naprimjer, pogledat ću tvoje papire, pročitat ću jednu riječ, vratit ću se i pogledat ću opet, i ako ta riječ je nestabilna ili ako se promijenila ili ako mi je nešto sumnjivo, onda sanjate. Postoje drugi trikovi. Naprimjer, ja sam skužio da čim je nešto sumnjivo, to je san. Jer ma kako čovjek bio van svoje svijesti, da smo ne znam kako pijani i da ne znam šta da nam se dešava, mi uvijek znamo da ne spavamo. A u snu ta granica se ne osjeti. Postoji sumnja, ne postoji sumnja, jer smo totalno nesvjesni. Ali čim se sumnja u nešto, to je san. Problem je u tome što u snovima mislimo da smo zapravo budni, sve je za nas stvarnost, nismo svjesni da sanjamo, ne? Pa to je, ali to ja često puta objašnjavam ljudima, pa ne možete odmah postati svjesni. To vam je kao da ležite cijeli život u krevetu i sada jedanput hoćete potrčati po livadi. Atrofirali smo. Atrofirali smo zato jer koristimo samo jedan određeni dio uma. Ja to kažem racionalni dio uma. A potisnuli smo svoj instinkt, intuiciju. A ne zaboravimo da su oni barem milion godina stariji od prve iskre intelekta.
mi smo rođeni sa svim onim što nam treba u životu. A mi umjesto toga, umjesto da to koristimo, mi smo se uvalili u ovakve ili onake koncepte. Jel? Što se događa kad jednom, shvatite da sanjate? Napravite taj reality checking, kako ste ga nazvali, pogledate moje papire, vidite da su slova promijenila i odjednom shvatite da sanjate. Što onda? Da li se zabavljate, da li mijenjate stvari oko sebe? Pa u početku... Letite, putujete, nekako mi se letenje čini kao jedna opcija vrlo zanimljiva. Da, to je odlična opcija. To je jedna od opcija koja se uvježbava dalje, jel? Da bi snovi postali stabilni. Što se radi? Prvi put se obično ništa ne radi, jer je toliko veliko uzbuđenje da se čovjek trenutno diže i trenutno budi. Možda lucidnost traje sekundu, 2, 3, sretnici i duže dožive. Međutim, poslije se to bilda. Jel? I lucidni snovi postaju sve duži i duži. I tu postoji cijeli niz vježbi i tehnika kako zadržati sve to skupa. Sve to je direktno zavisno o našoj budnoj svijesti. Jer istu svijest mi koristimo u ovoj stvarnosti kao i u onoj stvarnosti. Znači, ako mi se učimo fokusirati u svakodnevnom životu i u snovima ćemo isto to moći postići. Pitanje je bilo dalje oko... Zapravo najviše od svega me zanimalo, a poslije ćemo nakon priloga doći i na vašu školu lucidnog sanjanja, što lucidni sanjači rade, osim što, su svjesni da su budni u snu. Ovako, dream hackeri ti ruski, oni ono što rade nastoje red dovesti u snove, znači nastoje izmapirati taj svijet da bi se mogli s njim kretati, da prepoznaju obrasce i nekakve izgubljene energije, tako bi to rekao, koji su ti obrasci zarobili. Lucidni sanjači uglavnom su toliko zaokupljeni tim svjetovima da se kreću po njima po svojoj nekakvoj želji ili volji, koliko im to sama njihova smirenost i energija omoguće. Ono što ja uvijek učim, to je letiti. S letenjem je najbolje početi, zato jer je to nešto potpuno nepoznato čovjeku. I u samom letu, u vježbanju tog unutrašnjeg letenja, čovjek doživljava i to, znači ima iskustvo letenja, s tim da dolazi do određenih uvida da za let nije bitan razum, znači razumski se ne mogu stvari mijenjati u snovima, već voljno, odnosno namjerom ili intencijom, ne znam kako bi to nazvao. I to nešto dolazi uglavnom iz ovog dijela tijela. I kad to čovjek počne spoznavati, onda te iste stvari može i u stvarnom životu primijeniti. Znači u lucidnom snu je apsolutno moguće stvoriti oko sebe sve što čovjek u tom trenutku poželi, promijeniti sferu, da se izrazim rječnikom. To je već kontrolirani san. Znači u lucidnom sanjaču, lucidni sanjač je uglavnom pasivan. On se kreće onako kako ga bacaju sfere, ko brod bez motora. A kad učite kontrolirati snove, onda već ste dobili motor na svoj brodić, pa možete iz sfere u sferu ili možete se igrati, možete svašta raditi. Bilo je tu različitih pokusa i tako dalje. Sad da ne dužimo šta je sve bilo i šta može biti. Uglavnom to je jedan savršeno fleksibilni svijet. I ono što zen majstori vježbaju tamo, upravo je to, fleksibilnost. Na primjer, da sebe poduplaju u 50 istih jedinki. Znači da se nalazite na 50 mjesta. Što je u ovom svijetu nemoguće. Taj osjećaj u sebi stvoriti je nemoguće. Znači, vi nastojite zaobići nekakve ideje i nastojite biti fleksibilni prema toj ideji. Na primjer, letenje. Kažu da se sve može naučiti, sa lucidnim sanjanjem očito nije drugačije. Prirodna nadarenost svakako pomaže. Đulijano Marinković. U svijetu snova vladaju posebne okolnosti. Događaji se odvijaju nepredvidljivo. Ako su nam snovi naklonjeni, fizika paralelne stvarnosti bit će veliki saveznik koji oslobađa maštu. No sve se može izokrenuti u trenutku. Strah i patnja zauzet će tron euforije. Situacije se izmjenjuju spontano. Spoznaja o izmjeni događaja prvi je korak prema kontroli vlastite sudbine. Takve stvari su mi se dešavale od kad sam bila mala. I uvijek sam zapravo jako puno sanjala i to mi je bio onako dosta zanimljiv dio dana. Kada bi se jutro probudila i kada bi se sjetila onoga što sam sanjala,
Ne znam, ja sam kod sebe primjećivala uvijek, ne znam koliko drugi ljudi to kod sebe primjećuju, da ujutro kada se probudite osjećate se ili dobro ili loše i onda ne znate zašto ste se zapravo probudili određenog raspoloženja. I tako onda putujete poslije na posao ili u školu i onda si razmišljate zašto ste dobro volje ili loše volje. Tako bih ja, kad bi, ne znam, stajala u busu 15 minuta ujutro, bi imala vremena razmišljati malo o tom raspoloženju i onda bi se sjetila da sam zapravo sanjala nešto i da taj osjećaj je ostao iz sna još uvijek tokom dana, jer zapravo snovi nam se baziraju na osjećajima i onda ako ste sanjali nešto lijepo, onda se probudite s nekim ugodnim osjećajima, ako ste sanjali nešto ružno ili ste se svađali s nekim u snu, onda se probudite onako ljutiti. Snovi s nepoželjnim događajima mogu utjecati na dnevno raspoloženje. Lucidni snovi pridonijet će da se uzročnik stresa ukloni. Kada vam se prvi puta dogodi lucidan san, vas preplavi toliko uzbuđenje da vas to jednostavno izbaci iz sna. San ode, pobjegne i vi ga više ne možete uhvatiti, probudite se. Tako bude i sljedeći put i put nakon toga. To uzbuđenje koje vas preplavi naučite kako iskontrolirati, kako ga malo potisnuti i tek nakon toga možete uspostaviti kontrolu nad vašim mislima jer zapravo vi svojim mislima oblikujete taj san i onda možete dalje razvijati radnju. Sve ovisi dakle o snazi vašeg uma, o vašoj kreativnoj vizualizaciji, vašoj koncentraciji i to se sve može vježbanjem jako dobro izvježbati. Slučajno sam na internetu pročitala članak, privukao mi je pažnju jedan zanimljiv naslov, mislim da je to tada bio kultura, sanjanja i lucidni snovi. Eto, pročitala sam članak između ostaloga, u njemu se spominjala i nekakva škola lucidnog sanjanja i odmah sam tada pomislila moram ići vidjeti uživo što se to tamo događa i tako sam otišla i eto, ostalo sve do danas. Škola lucidnog sanjanja nastoji osvijestiti tehnike koje fokusiraju tijekom sanjanja. Svjesni snovi proširuju životna iskustva i omogućavaju putovanje prema skrivenom krajoliku osobnosti. Sudionici škole izvode dnevne vježbe i vode dnevnik, čime se podiže razina svijesti. Pa školu vodi Gordan Topić. Na školi uglavnom smo učili različite tehnike joge i meditacije, pomoću kojih vi naučite kako kontrolirati vlastite misli, kako se koncentrirati, kako smiriti i sve vam to se poslije projicira na snove i također na lucidne snovi. Sve je to jedna podloga na kojoj se mogu inkubirati ti lucidni snovi i zbog toga se rade tehnike te meditacije i joge. Kroz školu je prošlo nekoliko ljudi do sada, to je još uvijek u jednoj fazi ispitivanja kako bi ta škola najbolje mogla funkcionirati, na koji način bi se mi sastajali, jer je zapravo jako je korisno to grupno vježbanje, taj grupni rad, grupa vas potječe zapravo na rad, teže je to kada ste sami u tome. Dakle, kroz školu je prošlo nekoliko ljudi, neki su ostali u tome, neki nisu. Ja bih preporučila svima da to probaju. Pa definitivno vam to dosta bitan dio postane u životu. Od toga da skužite kako je jako važno sanjati, normalno spavati. Čak dosta toga u životu počnete podređivati tomu. Mislim da to može jako ispuniti čovjeka i učiniti svakodnevnicu zanimljivijom. Evo, prije nego se malo opet zapravo prvi put pošteno posvetimo školi lucidnog sanjanja, zanimljivu stvar ste mi ispričali po pitanju čudnih entiteta ili bića koje čovjek može s vremenom početi sretati u snovima čim je ispraksiraniji ili uvježbaniji sanjač. O kakvim se to zapravo doživljajima radi? Je to zaista nekakva bića, neki novi arhetip? Kako vi to tumačite? Ispričajte nam malo avanturi svijeta snova. Ja to nazivam entitetima, tako ih i Rusi nazivaju i mnogi, jel? Kao bića ili entiteti, a ja bih rekao da su to ili nekakve strane energije pohranjene, jel, u našem podsvjesnom, ili nekakve strane vanjske energije koje mi percipiramo u trenutku sanjanja. Jer svjetovi, percepcija snova je puno finija nego ova naša.
možda i oko nas sad ima hrpa entiteta koje uopće ne percipiramo. Kako ta bića ili entiteti izgledaju u snovima? Pa nije stvar inače kako što u snovima izgleda i to je ono što je najbitnije reći, što smo zaboravili, da potpuno je svejedno kako nešto izgleda u snovima, nego kako to nešto na nas ostavlja dojam. Znači, šta mi osjećamo prema tome. Na primjer, postoje entiteti koji se vole u poznate osobe maskirat, majku, oca, neko sveto biće i tako. I čovjek im se otvara. Jel? A ta ideja ili ta neovisna energija ili entitet, on u tom trenutku lagano ili manipulira ili izvlači energiju iz nas i onda se znamo dizati dosta iscrpljeni, isisani i tako dalje. To su moja zapažanja i ja to jednostavno nazivam entitetima šta to bilo. Jel? Oni postoje, svatko ih je u svojim noćnim morama manje ili više iskusio, međutim, kako raste svijest, tako raste primjećivanje takvih entiteta u samom i njihovo snovi. izbjegavanje. Što to znači biti odličan sanjač? Primijetio sam da ste za neke svoje učenike rekli on je odličan sanjač. Teško mi je klasificirati, mislim to je stvar individualca, ja to više osjećam onako geomantijski što bi se reklo kad je neko potencijala, neko nije, jel? Međutim, to je osoba koja ima živa i pravilna iskustva, tako bi to nazvao, znači koji imaju probuđen taj unutrašnji svijet. Jel? Dam se kladi da je pjesnika vrlo jednostavno napraviti samo ako ga se dovoljno natopi u snove. Jel? Jer tada dobiva tu jednu suptilnost da osjeti neke stvari koje možda obični ljudi ne osjete. Jel? A ne mogu si to protumačiti. Jel? Kada je nastala škola lucidnog sanjanja i zbog čega se vaša udruga NIA zove Natur individuacijska asocijacija? Čime se u stvari bavite? Ovako, na prvo pitanje bi odgovorio, drugo pitanje dosta opširno i ajmo krenuti od početka. Lucidni snovi su bili moj privatni hobi koji sam ja tokom godina igrao se s njim, jel? Da si popunim svoje životne radosti. Jel? I sasvim slučajno u jednom trenutku kolegica mi je rekla da ne zna kako da protumači san i onda sam ja rekao pa protumačit ćeš si na sljedeći način, ja ću ti postavljati podpitanja o tome što si ti sanjala i sama ćeš si ga protumačiti. I na kraju se to i desilo. Onda sam došao do uvida da imam to nešto u sebi, znači određenu količinu znanja koju bih htio podijeliti s ostalim ljudima, ali sam vidio da je to jako deficitarno. No? I to je u biti prva namjera moja kako to krenuti. Dogovorio sam se s centrom Sirion, s Majevom centru Sirion, ona mi je omogućila termine, pomogla mi u organizaciji i tako je to krenulo. Nazvao sam to kultura sanjanja upravo zbog toga što tvrdim da zapadna civilizacija još nije ni ušla u to područje i da smo po tom barbari, jel? Po svijetu snova, to je isto dio nas, jel? Dio naše svijesti. Da bi u drugom ciklusu digao to na jednu ozbiljniju razinu gdje sam htio u biti sva svoja znanja, odnosno sve ono što mogu dati u 6-mjesečnom periodu, to sam organizirao, napisao sam skripte, nastojao sam to prenijeti ljudima. U početku ih je dosta otpalo, vjerojatno. Ja pretpostavljam da je to zato jer čovjek se tome treba posvetiti. To je prva stvar. Druga stvar, to nije sad smo mi bili na seminaru, mi sve znamo i mi smo gotovi. Znači, to je stil života. Ali ljudi koji su ostali jako su napredovali i mislim da su zagrizli u području. Jedno zanimljivo pitanje. Što ste vi zapravo po zanimanju? Da ljudi možda ne pomisle da ste vi nekakav sanjač. Ja sam magistar elektrotehnike. Zvuči dosta prozaično, kao da nema puno veze sa snovima. Ne, radim u jednoj telekomunikacijskoj kompaniji, bavim se biznis procesima, konzultant sam tamo i ja inače sve u životu shvaćam kao vježbu i meni je centar mog života je svijest, proširivanje svijesti, pa tako i to. Jel? I za kraj jedno pitanje, koja je zapravo svrha lucidnog sanjanja, osvješćivanja toga da čovjek sanja? Zašto bismo to uopće radili? Osim da bismo se zabavljali. Ja bi to kratko rekao sloboda. Jer ograničeni smo konceptima, uronjeni smo u more obrazaca. Nesvjesno. Nesvjesni.
Ako želite biti slobodni, morate se rješavati jednog po jednog. Druga stvar, obrasci žive samo u polarnom svijetu, a mi smo naučili polarno percipirati. Dobro, loše, crno, bijelo, ovako, onako. To je isto kao kad ja objašnjavam šta je polarnost. Da li je ova čaša do pola puna ili prazna? Stara dvojba. Stara dvojba. Ja kažem da dvojbe nema. To je čaša s vodom. I kao tako je treba promatrati. Sviđa mi se ona usporedba sa očima, jednim i dva oka. Da, to me često pitaju, pa čemu lucidno sanjati? Onda ja kažem, pa čemu gledati na dva oka kad imamo jedno? I s tim, to je to. Ne znam kako bi to dalje objasnio. Ok, mene je to objašnjenje potpuno se zadovoljilo. Bilo ovo sve za večeras. Hvala Gordanu Topiću. Nadamo se da će lucidnih sanja će biti sve više, vrijeme za povratak u stvarnost. Nadamo se lucidnu stvarnost. I na kraju, imali prikladnijeg pozdrava nakon emisije o snovima nego laku noć.